Sejarah sabuh kisah cerita lun rawi lam utun raya jim-jim di pidi. Peristiwa syahid lam perang Tunku Abdullah Syafi'i. 22 tanggai masanya bulan Januari, tak ukir sejarah dalam hati. Ingat sabili kata sejarah 2002. Wasile panglima syahid lun betamo pesan ni baado tak lanjut ligata. Nyosabo kisah sejarah pejuang nanggro, wajib hai ado legata tak buka mata. Sawah pejuang kon senang gepike kedro, nyawang gepeblo berjuang angkat senjata. Masanya lam utun Tuhan rimba dalam gele, bungong nanggro lun patah batang ke. Sinan megule panglima lun syahid meninggai dunia. Troh haba panglima perang lam utun megule, masanya rakyat sedih bukan le. Sepoh hati dengan wiru imata di lebak muka. Wasile panglima syahid lun betamo pesan ni baado tak lanjut ligata.